warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna pung Allah Ta'ala ke hadir. Pung Allah Ta'ala mengakui ilalanna korangi. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yemi tawraki engi masigi eto matape imiri pung Allah Ta'ala. Jadi kong kaki memakmurkan masjid amotani di mengaku matape pung Allah Ta'ala mengakui ki to matape. Eki gaya memakmurkan masjid ada kaitannya dengan dana nasapak cama onaroh itu memakmurkan masjid tentu pembangunan. Yang kedua, ia memakmurkan masjid irwaki ia liseri si bawa ibadah liseri sempajang apungena sempajang itu masigi Wattuna nabi tamelu ipendrek tarima sempajang diperjalankan dari masjid ke masjid. Napi pendrek tarima sempajang. Emagi nadeno kota na Makkah nabi ta ipendrek Sidratul Muntaha asal nama sigi Magi na dia kota na Makkah langsung ipendre nair waktu rosi lampu ni tanah Makkah siwawa Sidratul Muntaha. Tapi justru ipajokai Nabi taloko Masjid Aqsa jolo. Maka dia guru ta melo iya cinrolai Nabi ta terutama sampajanna. Benengi okoi tanah Makkah masih haram langsung menre Sidratul Muntaha degaki mulai macin rolai. Tapi ipajokane Nabi ta dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa napi penrek tarima sempajang. Nah itu magampa yakin rolai maka da komelo ki mas sempajang lauki jolok masigi Joka ki jolok lo masigi napa mas sempajang itu beri jamak senna. Jadi apunganna tu sempajangnya adalah masigi. Nah sini no masalah malabih yang kadere. Waktu nai pendek Nabi terima sempajang. Nabi ta ipendre dena pada puasa itu maka dah ikiringa min Nabi ta ia sampajangnya Nabi ta ipendre magina kuaro sampajangnya pak goncina suruga jadi ipendre jolo Nabi ta mitai suruga napa yale goncina tegare komiki malioto kega jolo ta paressa otona atau goncina. Tentu oto jolo ta paresa oto aga maga warnana
tapoji pi napa ki ale goncina pake ni makoro nabi taro jadi atung ke pendre ini mite suruga purana ita suruga angka goncina Muhammad ia kolatu kokolinoe apal labangan ni masija apalatukan ni masija ia goncina suruga je watunna tu nabi tapole tarima sampajange makuraga untuk pasipuluh tahun napa labangan maka itulah pertama Nabi mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj. Alena pertama Pak Menre ceritai peringatan Isra dan Mi'raj. Terima sempajang. Korona pelebangan. Purana ya ro Nabi ta melo fungsikan ni masigi apa masigi pa yonroi mas sempajang. Tapi apa boleh buat uat tuero natiangi Abu Jahil yonroi mas sempajang masigi ya tiangi yonroi mas sempajang Masjid Haram 2 tahun ni Nabi ta 2 tahun lebih nonroi makuraga untuk monroi mak birjama Masjid Haram aja nak kira mak birjama mas sempajang lagi denia kilorang iya naro ampai mapat tujuan Nabi ta nasalaita na Mekah na lokko Madinah. Tujuan utama adalah salat berjamaah. Nasi diapung masih giotiro masih harami bawang jadi gangkana nasalaita na Mekah na lokko Madinah. Wattuna pada nalattu Madinah lepangi oko kampung yang sekuba oko kubaro persis oko tanana italai Ammar anak biu-biu ambokna matesahi indokna matesahi itu anak biu-biu oko ni romonro pertama na pokok Nabi Tokro Kuba adalah membangun masjid. Tania pak kampung tania tahu isa na Kuba bangun masjid tapi tahu pole Mekah. Nabi ta pole Mekah lepang Kuba bangun masjid. Anamnya sona jadi masjid anang sona. Maga batena bangun masjid musawarai nabita maka mesti patatoki sampai masjid kue baja ko dicau itolong mala batu oko saloe ternyata ningkalingai kapere iro lalungi nabita ro nah kadang kasiro Muhammad melo simaki buah asi salangan nih nasangi asi salangan narekoma buah masigi gangkana musawaratui kapere makada ya kollau baja dangi mala batu niga sabatu na matemanang eneng kalinga tu nabi tarencanane kapere je makada nabi tanapodangi sahabae aja na tolong mala batu aga pale lai tak bawa ni ale na rimpaki kimatu kapere na 10 batu na ibangun masigi jadi nampak na jadi masih apa tania nabi si basaba lo mala batu tapi natam ya le nokro angkani tawir rimpaki batu si tuju jadi abu masih giro batu ero matakotoi kapere pa jadi anang ngasona jadi masih nonroi mak juma pertama yang dilakukan oleh Nabi mak juma ni puri mak juma nasala ini Nabi ta naloko Madinah letu i Madinah angka sahabat na Nabi ta nakana lasa malaria
apa iro tanah Makkah mapelah, Madinah macake. Jadi angka sahabat Nabi letu Madinah macake, malasa malaria mati. Angka to rombongan nak kapire malah satu mati tu Sidi. Jadi dua tau mati, Sidi sahabat Nabi Sidi rombongan nak kapire. Jadi dua tau mati. Iro sahabat Nabi menesa pakonrona suruga malai nak tawaku menesa tawaku. Tau mata apa iya? Tau pura bangun masigi. Iya misi bawan nak kapire maka samangi dua malai pengonrona suruga siba pengonrona neraka. Mak dapat pada milo malai. Mak pengiwang. Maka dai pengonrona suruga tawaku iya. Magi nang katawamu nak kada napi maliangi pungala ta'ala nanre api neraka tau angkai agaganna tama masigi napak dempet na itu tahu angkat tama masigi napasa na bita ditawaku ye maka dari penjagaan neraka cocok ni benengi pure masahada dia pura-pura masahada berarti tawaku iman caji sah penghiwang maka dah nak ada pengala ta'ala napi malianginan dia neraka nak ada ade dia tenawa ditama surga. Jadi guru tam malangi penafsiran irohat desa erogang karena makade diputuskan karena pamasena pungala ta'ala nasabak bola na pungala ta'ala nak tibua diputuskan makada iyon nak kapire tamai suruga dena jaji tama neraka tapi oko suruga magai nasaba angka gaganna angka batilimanna pak dempet na yak buah masigi innama ya'muru masajidal asana man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah nigi maka bita nigi bangungan ipu ngalatala masigi okolino maka ibangungan toy istana okko suruga pu ngalatala bangungan sendiri. Gang karena yer angka bolano ko suruga tapi dalam riwayat dikatakan ia tahu wewe nasabak dina pura masahada maka ipatama mi suruga mateteng ipatama suruga tapi mateteng ni. Jadi imma gi kapere denang kana sahada tapi angka bate di manok ko masigi ipatama suruga tapi matetem ni apalagi ko to pura masahada. Sini no masalah melebihi yang kadere. Kemudian Nabi ta letu okko Madinah yang pertama dibangun adalah masjid tanya bola. Tapi masjid mage apa berangkat dari situ tujuan nalo Madinah untuk mendirikan sholat berjamaah jika kana masigi nak buat jaji masigi Masjid Nabawi maka nonro ini mak berjama yang pertama itu tepatnya pada tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriyah. Jadi itu nih pamula berjamaah si basaba itu tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriyah. Purana yero dena nang kanal Nabi ta mak berjamaah letu matena. Gangkana napawi Nabi ta. Napudangi sahabat untuk sebagai fadilah masigi maka dia Nabi ta nigi mulik jagai wi berjama nokko masigi kalimat sesusuan ni hadiah loppo ya lenyo ko pungala taala sidio kolino apa matu ko mati aga yang pertama okolino na puji mana tawe yurfa'u anhu di kal aisi
Puangalla ta'ala patarakai acipikan atutungal linota. Ia kona lagai puangalla ta'ala acipikan atutungal linoe. Amode gaga dui malapato papenet dinge. Mak janji na kita ko mulai jagai bere jamakmu na lagai puangalla ta'ala acipikan atutungal linoe. Di nama gaga marepatawe murusu iye tapi kona dapi waktu sampajang lauki mak berejama amoli warepata malappa atita puangalla ta'ala lega acipikan di gaga gagatta taupat diki tapi pak berejama ki tawe mimita ki masissa tapi puangalla ta'ala lega acipikan atutungal linota. Bahkan amo pakkare somawatang ko pak birejamai ya leto nyama jama-jamanna pak galung pak birejama kan motok semua birejama macake mo pinalo galunna de panatanga so lisu ni pole galunna pak mage melo lo mak birejama koloroi berarti macake nonroi mak galung tapi kodena pak birejama tati asirapi na moto na pelo galunna te loroi melo lisu sila lonang ka mancaji mak galut tangaso te o komo pilino pak kita mata masusah di topa na lagai puangalla ta'ala acipikan atutungal linona te sini no masal malabi ekadere iye fadila nak berenghe makana tumpai maka di puangalla ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Nigi kita turusi puangalla ta'ala nan nia surona tau pakala loppo sampajange pasurona puangalla ta'ala itania pasurona bita tu sampajange pasurona puangalla ta'ala mak birejamae iero na contohkan nabita ya nabita tu na contoh kami maga bate mas sempajang mak birejama nabita mas sempajang jadi itu mas sempajangnya na sebe birejama puangalla ta'ala sendiri makada tau pakala loppoi dobolo pakala loppo makanya koyok bite mak birejama tu manasa hayya alal falah pada lauki mai to pakala jikon kamatu min sedingi bangi hayya alal falah nadena lao tatanreni napakalangnya lena napakalangnya lena hakikinna puangalla ta'ala mo biki pakala hayya alal falah puangalla ta'ala mangobi puangalla ta'ala perantara mi pak bange tapi puangalla ta'ala mau bikin atakku lauko mai pakala iya ko lauki mak birejama iya na lagi puangalla ta'ala hadiah lopoe na lagai acipikan atutungal linota yang kedua hadiahna pak birejama apa pakala lopoe yurfa'u min adzabil qabri dena matu na ricalla koki buru magi na dena ricalla apa itu pak berjamae ijami makasih sampajanna jika karena koki matu kiburu yole letu sampajanna na iya dua malaikat mungkar nakir maka de sampajanna ya fulan iko tu jagaika waktu mukolino makoko iya si jaga iko ya kuang ka malaikat tanah iko iya pa bali yang ka barasa ko iya pa mewa iko atin robawan no kama pilino taddu ko mutama suruga jadi na naricalla pa matin romani iya pak berjamaah hadiah lopon ro matin roman matoko ki buru yang ketiga nasa nabita ko mulai jagai sampajak berjamaah mo ko masigi yu'tihi kitabahu biyamini atau mu matu terima catatan amalakmu na puangalla ta'ala sendiri pawi
Fa amman utiya kitabahu biyamini, naya tau angket tarimai catatan amalakna 5 tahunna, fa saufa yuhasabu hisaban yasira, ilumuyangi bilangan na amalakna. Kadai malaikat ajabannya dibilang amalan do korak bawahnya tamat surga dia. Kemudian wayang qalibu ila ahlihi masrura, ipak depunga topi si bawa isap bolano ke surga. Ipak depungan magi ipak depungan apa irokolido marepa masara subuh macake bosi-bosi tapi pak bere jama masara nalo masih loro mapelas soe tapi nasa pak bere jama masara si keluarga nalo masih asara maghrib isah kalimas Yesus wani toli masara karena bere jama maka asrimun rimatu ipasi pulutosi air ya sang wayang kalibu ila ahli masrura ipasi ulum-pulung okomatu suruga si pakariu si ba isap bolana. Ini hadiah lopo. Yang keempat, yamurru ala sirat kalbarkil khatib, ipalalo matu kotitian sirat pada mi bila takkajoy cap bila bammi nalettu pas iolona suruga babanna suruga capak na titian sirat pajagana suruga kenron titian sirat nangkan itu suruga maka deh pajagana suruga muliwan nih dega palena perjalanan 1500 tahun maka deh pajagana suruga to salama emi mulai sisap 500 tahun to salama tisasang itu salama kata biasa ki buru to salama air to salama irmatu lalu kotitian sirat 500 tahun tupu 500 tahun mendatar 500 tahun nono napaletu tapi iko nasaba hadiah lopo na lego pun Allah Ta'ala ipalalo bu yasikna jadi pak beri jamaah itu maga bateta pakalabbi to salama biasa disakralkan biasanya to salama tapi pak beri jamaah mariasi angkena itu mariasi angkena apa pak beri jamaah ipalalo miasina iya to salama naro jok kamu pi malala 1500 tahun iya pak beri jamaah ipalalo miasina jaju pasaki ya kuang katita tokoi pak berjama lebih ko itu tasuro min lo doang ki daripada min lo koto salama sini no masalah lebih engkau derek jaju pasaki pak berjama atau pas sempajangnya aja na talokro min lau iya ko tau dena sempajang lokro wajar tapi ini pas sempajangnya palai pak berjama melebih ki na iro iye nala decing angka sumpulolota maki buara ki orang alap biran gangkan na irulek cau lebih itu salama narikoi piari biri jamaah yang kelima nasa nabita yadkhulunal jannata bighairi hisab ipatama ki matu suruga tanpa hisab dena ni paresaki nato tama suruga magina deni patama suruga sebelum yaumul hisab waktu dena pani paressa tawe lebih oleh mengobi pungala taala atakku umatna Muhammad pak berjamaah kum akad dekno ditampa di abseng makat dek matu pak berjamaah nape parintang udkhulul jannati bighairi hisab tamanut tama surugaku deni paressa rekto atarunut tama ia narona sepung Allah Ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara lai pak barisi pak berejama tawe matu tama suruga tau mitau ripuanna
dena nai paris-saris sana tama mana pi matu suruga yero napai pamula yaumul hisab te iya kokko matu yaumul hisab iparessa ni tawe si sabbu patau iparessa si di bawah lolos tama suruga ya ko talu sabbu penduduk koe apa mula riolo latu angka talu sabbu lebih talu sabbu tahu iparessa matu talu bawah lolos tetapi ko talu sabbu tahu ni paressa pak birejama dua sabbu tama mana pi dua sabbu ko suruga napi paressa si sabbu jadi keberhasilan kita nariko tai matu megangi pak birejama ini dia nak birejama itu keberhasilan. Sini no masalah lebih engkau dari 5 hadiah lopo na weringi pungala taala nariko angka ki jagai sempajak birejama. Iye pak birejama maga paru apalanna tau maki buai onroang ionroi mak birejama pelaksana ye makwa hadiah lupo nih maga por paki buah masigi sini napalan ye angka mana malariuk kue tapi dena kurangi apalan apa birejama dena kalan apa makadaga masiki ai de ulo ya mas sempat nalai matu ya nu apalaku dena alai dena kasih si pungala taala dena kasih si pungala taala apalatta tetap apalatta dena kurangi pungala taala tapi apalatta angka manato jatana atau maki buai masigi sininna atau angke mak asalnya angke memakmurkan masjid maka apalan angka mana ngilari ko punana punai bangunan kemudian dena kurangi apalanna yang pelaksana. Nah, sini no masalah melebihi kadere. Maka kita tarik ke depan. Yang mana dikatakan memakmurkan masjid. Nabi tawattuna latu ke Madinah, dia memakmurkan masjid dengan menghidupkan 4 amalan masjid. Apa amalan masjid yang dihidupkan? Yang pertama, masjid dijadikan sebagai pusat dakwah. Jadi pancaji pusat dakwah masigi ancaji lokasi dakwah masigi kegesat dakwah mengobi jadi usahakan ini pam masigi angok biki ia tu ya sange dakwah mengobi jadi isaliwaki tollau masigi ia ya sang dakwah ia kuilalangi masigi ceramah. Kita bedakan ya ceramah si bawah dakwah. Ya ko dakwah mengobi. Jadi pancaji masigi angobiran tollau masigi. Pada Pak Galuh siruntuk tollau masigi. Pada kalolo siruntuk tollau masigi. Pada tau sogi tollau masigi. Ia ko angka mana ki kerjasama dijadikan masjid sebagai pusat dakwah deta marwan masigi. Kemudian masjid dijadikan pusat taklim wa taklum. Oko di fungsine majelis taklim. Onroi mak guru agama masigi Sarak nak barakak masigi Sahabat nak barakak pak disengenge. Nareko masigi ionroi mak guru agama. Makanya sahabat magampan nak kabalakan agama yang sama masigi nonroi mak guru agama. Nah, yang ketiga, masjid dijadikan sebagai pusat zikir wal ibadah. Dena kan Allah masjid. Jadi masjid Nabawi itu 24 jam hidup. Dena petu tahu dena petu tahu masjid Nabawi. Dena petu. Ya apa itu di 5 waktu nih. Ia masjid Nabawi 24 jam masjid hidup. Tahun 2007 uloko ko India lawi to koro memang betul-betul sehari-hari ganna masih oko India memang hidup 24 jam. Peko batewe ioko India ia ko matoani tawe pensiun ni tawe habis waktunya di masjid. Habis waktunya di masjid.
Jadi ko masigi denang kana sali tomato ko masigi apa mage demi to naga nulle na jama lo mani masigi aga na jama si ator mani dua jang ia masih kiri moto ka matu utat duko iko si selle ka dua jang iko si selle ka ia ko pure selle na depa na matinro tete ni palulu kisu mapaci masigi apa kisu kata mato ka si siku ia mo paro nalapal lulu pakaian naro ngapaci masigi napa iro India ro tas 10 si dia anak natanai kak siaga nama kadaka wasan ini galak daro anakku kadaka 5 aduh bicu saya 13 ya kumiko na samiti anakku ite matu ko tu sampajang ni Allah lorona angka mana kasih anak nama nitunna bawa bepah na ciling itu motono ko masigi bawa tu ni beppa bawa andre mancaji make gandre ko masigi den le capure pato mato idi minta mu capuri jadi tua mito masigi 24 jam maga pinasu ya tomato ko masigi mate pinapai pasu maka daka silenga lado ko kampuku ya tuh sih kok kampuk ya mati pini patama sih tapi ilalang gatiku mir sini no masalah lebih engkader jadi begitu Madinah ya mesti dia kan sikir wal ibadah jadi aja nih reki 5 waktu ya sikiri dia napat 24 jam makanya ya sangi Madinah tuh Munawwarah sebuah kota yang memancarkan cahaya karena hidup masjidnya. Tidak menutup kemungkinan kota masjid kita insya Allah memancarkan cahaya. Kemudian yang terakhir, masjid dijadikan sebagai pusat perhikmatan. Kiasa perhikmatan, mapandre melayani. Milo majin nek tahu angka wae milo pokoknya angka pelayanan ku masjid. Di Masjid Nabawi ya ko angka tawanan perang betul tawanan perang ko angka ikala musuh nitikang dia di penjara pak di penjara kenre pale okoi masigi alirin na masigi Nabawi ya si orang magin ya si orang apa melo ipitai kedona sahabat ya si orang niro tawanannya ko alirin na masigi napa nabita na podangi sahabat iya ko loko masigi matu bawa ko andre nai pandre tawanangi pamega-megai bawa angka panase sama tu tawanangi napa muanriko makor na bitaro jadi sahabat ayo ko tu sampajan bawa andre napa andre tawanangi angka panase sa napa andre lena ni tai tawanangi makor kasi papaliasangi selang di nagan na talungaso ya sirong ko masih taman ni salat tawanang di waktu na nabita berbondong-bondong tama selang maka kuya ipatue apa amalan masjid syarat menjadi pemakmur masjid hidupkan masjid sebagai pusat dakwah yang kedua pusat taklim wa taklum yang ketiga zikir wal ibadah miki masikiri sikit lauki masigi makanya mayon masigi masikiri apa macake ya pusat penghikmatan ia pae maka Allah Ta'ala sendiri mengakui sebagai orang beriman ya ko mega to matappa mega to roaki masigi mega to yakui to matappa najami Allah Ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard jika sekiranya penduduk suatu negeri penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa pasti aku bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi sini no masalah melebihkan oleh karenanya tusyukurullah dan nasabakna paturungi Allah Ta'ala atanna Allah Ta'ala untuk pikiriki agamata naki buarki masigi yonroi memakmurkan sehingga kita dipilih oleh menjadi orang beriman dan kelak kita akan berkumpul nanti ilalah surga pamasina Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin
Sakidemikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.